Hello Jazers, kami ju James ania tu nahin in farm second year kasi you make a mani aga Instagram account na poll kasi ama eng video ngin en chak zok tin John vote in hatlak sap sapa chu wang John voi na hianin third semester em from pum puya topar kani thena na ka lekha zir dan tele nang mani poina in man tang kai pui the ngei tur study tips and tricks ke mai na ka man thin karon share on jewa zilai te chon in hlo pui ngei ka be se ya tin hring no na phason du na thin lung po hring te point in hlo pui ngei ka be se yani and if you're a student you can continue to be different, unique and exclusive by staying away from drugs, alcohol and tobacco and by giving importance to your studies. Let's get the video started. Voin hi Wednesday ania tikhan COVID-19 chungchanga kan review paper je chu ka guide ka thon fen chi a voin ka thok na sa to se chu wa chonin zanin chu all do na amaro chu til dang ka ti mai ka thren pa Gauhati Institute of Advanced Study in Science and Technology an GRFE email ka chu thon nge nge ya chan chu paper kan jek dun do na video ma salama ka soito ang hanin M Pharma ka specialization chu pharmacognosy ania M Pharm hi kumni course nin semester palia antrena first le second semester khanin kan specialization achonin pakhat na kani thona mase specialization tamten en kanani fin khong khan pathum na kani phachawa he hi achan wa ka omlowa kan subject hi lemina scoring lo ve deu third and fourth semester hianin M Pharm research project kan khoi thina guide tenein kan guide research laboratory hianin research kan ti thina ni in mong hianin third semester ka CGPA chu 9.64 out of 10 ani second year hianin first year anga tran hun ban hun lunch hun ting ve kha engma om tolawa tin kan guide hian min force ngai lo shrim shrima voina chumi chu tiro na tu ga chumi experiment chu ro submit ro tikha engma om tolawa engkim khamani thanem ngai na in phat vek tawani ka research le pa hianin atam thei ang ber oma ka om hun chung a productive thei ang bera man ka do wangin ka lifestyle le ka priorities vel hi ka adjust na sani le khazira ma son kan du chuanin kan ngai poi mo zong kan ngai event zong kan ngai hu zong hi hoi sen thal kan khang mangaya mizo jinga chuanin peer pressure na sa hring nu na ma son tu ma kan be chuan hren te noi za thi kan hlo ve de nge nge ya endinanin iti thei po ka ring lo ve a imi ji enin hlo thing tur si ni lo ti te kan hlo fo buk ke nge po in ka hlo ni mo amaro chu kan tu ma kan chiana pathianin ani chu ma ka som lo thei lo ani ati thei tur khopa na sa kan tho chuanin kan hlo thing nge nge thina ni in thla da zeu chang chu kan ei ve thona ma se ni tin hi department dar ko atanga dar ko le chan ve in kar henin ka thleng nge nge ya achang the pe chuanin dar ko ri ma thlen chang the po kan ei ve thrin ni tin laidar nga ri tho hian thete tamzo khi chu hon tum to thrina ke hi dar sari atanga dar ri thleng le pa ko om thrina lab attendant ne na laboratories dang cha bi te ka dila mi hore thuap nuwa na lo la tho big ni kha anong ha ka ti ve shim shima Saturday hi chol anina in thannem ngai na wangin ke ju ko thok tho thrina tin PhD tilai DHR moya young scientist pani hi an oma ani hi ke enton bera department ka thleng saber don emo katia anni chu anlo thok tan to thina ni tin department a train ka ho har ber don emo katia anlo la thok thina ni khati khok khan na khan thok na sa a standard kha ti sang ro computer game si khela difficulty level kha easy ai da reng chuanin ma son na chan tu rom lo basketball a EITM lo in khel pui reng chuan ma son ngai na om lo chumi po chu a fail chumi po chuan na ala mu lo coaching ala kal ve tho kan ti chung chuanin ma son na chan tu rom lo first year kan ni lai khan ka batchmate te kein elpuya second year kan ni research kan be atang chi in PhD ti lai young scientist pani te ka entona ka han elani eng ti kong zo po in tumin han be maila ka thluk don chuang mi lo mase ka competition level ka ti san shrim khan ma ka son kha ni ke ma khan je chu kan ai thiam lo kan va el reng emo kan aya enge thiam lo in nem na na kan man reng chuan ma son la chan tu ha kan nei le nem chuan chuanin huaisen taka responsibility kan langama kon competition level kha kan ti sa na ngai ni kan i dan ani ve shrim mail sheet chu kan enga mase thien hi ka kom tam tuk lawa kom big pa hi kha chu kan ya thien kan kom ulu ka ngai ni tuma biak chiat tu chu ani lawa ma se thien kom tur hi kan than ulu ka ngai em mani ril ru shi sel pa ngai ni si ma se
shing nu na ma son tura responsibility lak tum na nei re lo ro man na le ma chopo nei lem lo om ve to theve mai ang te hi ge zon in ka kom lem lo wa ma se tu ma ka be session chuang lo ani kan le khazira excel chung hian student life hi enjoy ve theilo do ani engtik lai po in khunga le khazir char hi taksa le rirutan asisial lo wa i kepon ni lenga research ka be zon tlai lama evenings ne katan e tu tui tak te ka in reward ta ani lo point i kar khata tlai ni khatte chu thian den kan hoi thovenga tauna te kan chuaka ani lo point restaurant changkang ve de ka te thil kan ve ya i exert te kan la thina ni mi aya zirna that apoi mo rol hianin kan hobby sata na hun in siam hi thuak refresh na trangkaya entina in kal to na research ka be chonin sunday hian in khom ba na te KFC Domino's le restaurant da te thil kan ei chuak thin ani tikhan soi tur tam ta ka oma soi vek se na ni lo ma se ka thil soi atang hanin eng mo in zir chuwa in lok pui ve ni kha ka ringa ka be sei boka tin ka video te min lo lut saka min lo entry na vai ka lo me ma video le dam te ngani pula don ya bye bye